hissa kurmattaka adi alommenna beenuma mifada halettoga beenuman tafat ekkeki dini mawlumat hissa kurmattaka alomen islamic ministry ge faratun komme duwe heggeves hendunu egaram bari ministry live coverage emmeha beduntori number haba danno anu fahakol lifadan alomen mi program komme duha ko mi genestinuga beenumaki mifada haletegga alomen libiganna mijehe manavi farwataka behe gotun tiya befronna khasa mawlumattaken hissa kurun adi ege iturum ves maddi gotun mele fioltaka guligin ves tiya befronna dini nazarakun e mawlumatta hissa koddinu alume mi program komme doho genesteer komme duha ko khasa mawdu ekama ihtiyar e duha ke ihtiyar kurve e mawdu ka gule gotun bahag dakkam bigendani ege iturum ves sam jumla gotegga mi halatta gule gotun alume tafat wahag dakkam bigenda egotum miyadu alume wahag dakkana mawdu ki bodawe gatmuge tumpakam mi mawdu adi alumenna ekiga miyadu din stehak bayari wada gendewa adi alumenna ke miyadu bayari wada gendewani ashe Ilyas Hussein adi ashe Izzuddin Adnan adi ashe Ahmad Maumun time for no program marhaba nget adi alum midenne pada alume miyadu wahaka dakkamu gendani midenne mawdu adi bodawe gatmuge tumpakama gule gotum alume mi program kuriya dairuga alume midenne mawduwa gule gotum adi nuniya mi alume mi halata gule gotum tibe flon saaf kuram beenu fulwat eves mawdumate ekkam gawani nama tibe flon suwal ge zariyan SMS ge zariyan suwal fonum ge ihtiyar miwani lifa hama eves be flon ke eves suwal kuram beenu fulwa kam gawani nama alume midenne number 7 nuedden 4 ashen ekaka SMS kun suwal fonum bima alumenna wagutuwi minbarakun suwalaka jawab demun gendana adalume hama mawduage kuriyadani alume midenne mihin kiburu bodawe gatumuge tumpakama behe gotun alume miyadu wahaka dakkamu gendani alume bodawe gatumuge tumpaka mi delafte hama himne bahaka wayru alumenna mi amuko aduwaha de bas enam alumenna kommesaraka mi mawdu niulwal difana بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أدعو من مي برنامج بلوم واسم من دواء مهال بيت أخونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا شك إن حقيقة قاوس مي كبير كما بداوي قتوم مي موضوع كي ورا مهم موضوع مي حقيقة قاوم من تناقلنا بينوا كما بننا مفروض ما قاوم من ಅಂದಾನುಗ ಬಾಟಂಜೆ ಮುಹಿಮ್ಮನುಗ ತಾಗಳು ಅಂದಾನ್ ಕೊಲ್ಲದೇನ ಐ ಅವಗೊಮ್ಮೆನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗ ಹದ್ರತ ತಾಯಿರು ಅವಗೊಮ್ಮೆನ್ ತಿಬೆನ್ ಜೆಹನಿ ಅಳುಂಗೆ ಗೊತುಗ ಎಮಿಮ ದುನಿಯ ಮತಿಗೆ ಸಾವಗೊಮ್ಮೆನ್ ಮಸಕ ಕುರಂ ಜೆಹನಿ ಅಳುಂಗೆ ಗೊತುಗ ತಿಬೆಗೆಂದ ಎಮಿಮ ಅಳುಂಗೆ ಗೊತುಗ ತಿಬೊಮಟ್ಟಕ ಲಾಜಿಮಾನ ಕಿಬುರಿಕಮ ಬೊಡಾವಗತುಂ ದುರುಗ ದೆನ್ ಕಿಬುರಿಕಮ ಬೊಡಾಕಮಕಿ ಕೊಬಾಯತೋ ಬಲಾಲಾಯರು ಮೀಹಕು ದಕ್ಕಾವಾ ಕಡುಹಮುಗೆ ಬದಲುಗ रहमतुग नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत देवी इरशादिंग एवई इमाम मुस्लिम इब्न मसूद रदियल्लाहु तआला अन्हु और रिवायत गैसवनी ला यदखुलु जन्नत मन कान फी क़ल्बिही मिथक़ाल ذرة من किब्र قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسن فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس أو كما قال මිනබව ඉර්ෂාදුක මෙවැනි මේ කිවුරුකමකී කොබාකම බොඩාකමකී කොබාකම් අගොමන වරස් තාෆු රසූසම් බයන් කොදේවා හදීස්ක මෆහූමකී රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් උම්මත දෙව ඉර්ෂාද දෙව හදීස් කුරබනි මීහෙග්ගේ හිතුගා zarrege මින්බරස් නිකන් අඩොස් කිවුරුකම බොඩාකම් පුරිජ්ජනම zarrege මින්බරස් මිත්කාල දර්රා zarrege මින්බරස් එනගේ කිබාගා බොඩාකම් කිවුරුකම බොඩාකම් හුරිජ්ජනම එන සෝරුගුණ වදවේ මිගොතන් හදීස් කුරවීම සහාබියක සුවාල් කුරවනි ඒ සහාබීන විශ්නවඩා ගති මේ දල්ගොමෙන්ගේ තෙරෙම්ස් බයිෆුන විශ්නවඩා ගන්නවාකෝ අවගොමෙන්ගේ බහුරු මුනාකම වනි මිහා රීත් කොන් හුරුන් ස්මාර්ට් කොන් හුරුන් එකිබ්‍රර කමකම මේ විශ්නනි මා රීති පෙරන් ලාගෙන් රීත් කොන් හුරුන් එමෙම සහාබිය සුවාල් කුරවනි තිමෙන්ගේ තෙරෙන් කොම්මෙ මිහ කොස් බේනුවානේ එනගේ හෙදුන් රීට්ටන් හොන්නන් එනගේ බෝට් රීට්ටන් හොන්නන් खुलासा कि अगोमिगे बहुर मुराकम स्मार्ट कोहन बेणु माने ए विष्णु वडागति किबुरेर कम की आई कम हमेमा तिवनम एम बेणु वागोते के एम एकरेफान किबुरेर कम की कोबा कन देम बयान को देवनी हदीस को बनी असलु किबुर वेरी कम की अल किबुरु बतरुल हक हक्कं इंकार कुरुमे हक्कं अरागतुमे
hakku du kollafa hakkaki kobakan engunimawes egoi qabulu noko yen inkar kon ye furagas tinun eye aslu kibru kama den ebbes me ko ebbes chike munaka mige jagan den dekame bayan kuru wa ghamtun nas adi mistakun nikamet kuru mistakun ge hakku tan aragatun timenne ge hakke onnane hemmi ge hakke nonnane hemmi bayan nune timenne buna bahe rangal bahe konnane timenne rangal bas emima dekame bayan koda aslu kibru kama ki miha ge feran richten hurumen nune miha smart kon hurumen bes nune aslu kibru kama ki hakkaki kobakan enguma fau hakkan inkar kurume hakku qabul nukur adi ehem mihunge hakku takaragatume ehem mihun nikameti kollu mi aslu kibru kama emima min algomenna mi nabawi irshadun waras sarih ko waras saaf kon engin hingajje kibru kama boda kama ki koba den e kibru kama boda kan tumpa kan bodukan algomen muslimun ga haysiyatu muslimun danaganna beenuwa kama wonni nama waram muhimmu nugutayen ebai algon kirido quran dirasa ko balale quran ge evves ayategga meni faafaka timengila meni sazai divwana me evves tanage nen ais emme faafata kuri me insana allah rahmatu mahrum be ekamaku mi faafata uge tereng hamekani kibure kama boda kama allah datun ebo inzar ais timengila mi gotan haddawa hoshime mi hunna meni gotan haddawa hoshime ayora ayateng ege tereng ham emme ayateng algonanda ay al alaf surati ke sateka salis hawanai سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين تمن إلى كبر حق كانوا لا بمتي بودا حقا هجمانا كحق غنيمة حقا إنكاركم حق قبول قدامهم تمن إلى إبامهم تمن إلى آية تكا دركر الله ebis hakka kanula ei emihunge sifeki emihunnan hakku magu engunima e hakku magu nuhingane adi ebami hunnan gos mage fenijena emagun hingane sababaki emihun allahge ayetta doguko hakku engunima inkar kuri eme asrifu aiduge basfulan ais adi ege turun emme bodati noba kantatta tereng ekkamaki kibriyakama boda sabaki kibriyai wantakama boda wantakama ki hamme ekane allah ge sifaful hen abu daud ge riwayat ge sonnane al kibriya uridai wal azamati izari faman nazani fi ahadin minhuma adhabtuhu aw kama qala alayhi salatu wassalam ek riwayat ge ek agata qadhaftuhu fi an-nar sebon adhabtuhu fi an-nar kibriyai wantakam boda kamaki timen ilahuge rida kole adi makkama matirikama ki timen ilahuge izaru kole evve saletega mitaga me bayan kurvani izara rida koluge wahake non awgomen insanuna biti visna de bumataka misale jaswan aslu desife bayan kuru kibriya wantakama bodakama adi azamat terikama ki middesifa sabit koddeban e desifa sabit kodde bumataka awgomenge dirulumuga awgomenna ආමුගතක ෆෙන්න එක්කු මිසාල ජස්සවාෆමියන් මිසාලකන් අල්ගොන් මිලාගෙන් හුරි ෆේරා මිහෙකු බාලුවන් උලේ කම වන්නේනම අල්ගොන් යගෙන දිෆාව කරනු කුන්නාන ඒ අල්ගොන ખાસෙ කේනෙන් අල්ගොන ෆේරම් බේලුවන් අල්ගොන ખાસෙ අල්ගොන ලාගොරි අල්ගොන ෆට්ලුන් අල්ගොන ගමිස් බාලුවා කම වන අල්ගොන දිෆාව කුරාන නුකුන්නාන එමෙම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වයිදුගේ බස් ෆුලන් හැම එකනි මියෙන් හැම ඉන්සාර දෙබ්බා මේ තිමෙන් ඉලාහ ખાસ දෙසිෆ ෆුලේ මේ තිමෙන් ඉලාහගේ ෆරාතුන් miya baawirwan note mi feeriga tuma note miyen baawirwan miheka masak kofenuma timmin ilahi miheka narakege azabun azab dilba eme min awgon mennen enge dieteki ibrahim kama boda kama ki evve saletega bimmatige evve salakan hakwane sifen nonkan ei ame ekani wahdahu la sharika allah ge sifa fure emima hagigatuga faafata kurumuge emme boden asasa kiyesmi emi mata iblis poduga emme furatama faafa kibriya bodakamun nukurima allah subhanahu wa taala wa araf suratiga teerwanata gonnane qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha iblis mitana nukunna sabash tibaya kan hakku gen noe mitage kibura bodaga esibaki allah ka khasa sifafu emi ma hagigatuga awgon menna kib dive bomme awone ki dive adi benu dive bon ki aiche me
kibirori kama boda kame kibirori kan arabi lafze kibriyawge nagafa kibirori kamme awon hewa goto dive adibennu bima den boda ka home de lafzen maane gagan rakane kibirori kama boda ka kibirori kan kima di faraga mihekan nuvis hinga dane me boda kame buni me den eti war bodan enge wen kam kanne ge benu kurane emima kibirori kama boda kama ki koba kan algo men meti warastari ko minabu irshadun engifa hakku enguma fahuga en inkar kollun qabul nukurun adi ehem mehunge hakkota karagatu no tehem mehun nikam izin me iliyasama almenna war urihme bayan ko debi boda begatuni kibirweri kamaki ko bakan adi komisarka emi hegge amaltan hunnani kihine kamsege tereng aliyalu wale ehenname salonda ma itara ham saaf kollam been fulu been wani mi konka da alamattake bae boda noni kibirweri kamage sifa hunna mi hegge faratun almenna fennani. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول اصطفى بعد أقول منا ودا ميه كبير كم فينا ورجنا علامات كنا هنا جنفسه هنا ذكيني هم يهون نبورة ما النفس يقطعه هذه هم يهون كريمتيجا هنا بجنب بدني أي تمنى هنا كدهيبة كما هنا كبيرون تكا كنتتا لما شيخ ياسر بيان كريه فدين مياتي إنسان جنينه ترين الله سبحانه وتعالى كورنا فراتم دفاع فيكيس إبليس ميكوري كبروري كم غفاف إنسان مياتي حرص نوتا ميكياني إنسان كنتتك آدم عليه السلام ورد وداغتي توروغيغ فراتم الله أمر فلا هندونا تعالى كنتت إدم بينما يترو كورم بينما إهم مياتي كبروري ميها أبدوس أي أقول من نجين دين كمان روحن تريوا أدميس تكون ನಫರತ್ ಕುರಾಕಂತತ್ತು ಹೇಗೆ ಕಿಬ್ರುವರಿವಾಣೆ ಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ಸೆಬುರಿ ಹೇಗೆ ವತ್ನಾಗೊಂಡು ಮನೆ ಬಯಂಗೆ ಬೈಫಾರು ಮಿಸಾಲಕ ಮೀಹ ಖಲೀಫಾವರಿ ಇಲ್ಮರಿಕಂ ತನವಸ್ಕಂ ಅದೇನಗೆ ರೀತಿಕಂ ಅದೇನಗೆ ಮುದ ದರಿಂಗಿನವು ಮಿಫದಕಿತೆ ಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ಮೀಗೆ ತೆರೆಗೆ ಹಿಮೆಲಿಗೆಂದಾನ್ ಅಗೊಂಡು ಮೇಗೇನೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ತಾರೀಖ ಅದಕ್ಕೆ ಬಲಾಲ ಇರುವಸ್ ಮಿಫದ ಮೀಸ್ ಮೀಹುಂ ಎಬ್ಬತಿವಿ ಅಲ್ ವಲೀದ್ ಬುನ್ ಮುಗೀರಾಕಿ ಹಗ್ಗುಗೋ ಎಂಗೆಂ ಏಯ ಕಿಬ್ರುವರಿ ಬೊಡಾವೆ ಗಮ್ಮೀಹ ಹೇಗೆ ಸಬಕ ವೆಗೆಂದಿಯೈ ಮಾದ್ದಿ ಗೊತ್ತು ತನವಸ್ಕಮ್ಮ ಮುದಾವರಿಕಂ ಹೊರಂ ನೆಮ ಗಿನಫಹರು ಕಿಬ್ರುವರಿ ಮೀಹಾಗೆ ಮಿಹುನ್ನನಿ ಮೀಸ್ತಕುಂ ಏನಗೆ ನಫ್ಸು ಹುರಿಹಾ ಇಟ್ಟಕವರ ಏನೇ ಹುರಿಹಾ ಕಮ ಲಿಬೆಂ ಏನೆ ಎದೆ ಮೀ ಎದೆಂ ಬೇಣು ವನೆ එහෙම්ವೆ ಮೀ ಅಗುಣ ಮೆನ್ನ ಮೀ ಸಿಫಾಯಕಿ ಎವ್ವೆಸ್ ಮೀಹಕು ಬಾ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ එකම බලාගන්න සිෆෙන්නු ඒකේ සවබුන් එසවතක අගුණ මේගේනේ මියති අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකලාගේ අරුතකුන් ඛියාමත් දුහ මියති නරකය එබේක වද්දමාන කම أقول من نجينا حد مشهور حديث مسلم كحديث جميتي أس نركي أسوروجي نتعرارون بيواهك دبس يواهك يواهك حديث كساس منني أما كشون نرك مي سورج دني هم تما الله سبحانه وتعالى كبروري كما بڑا كان دوكو ميستكون نكمت كرون دوكو ما ميها تكا تيار كوري فاتنك نرك بڑاني متني متي نكمت مسكين نتكا تيار كوري فاتنك Allah boda vegan nuganna mi hunna naraka midan bunani timanna miti boda mi hunna jabbar mi hunna taka tayyar kore padan den Allah subhanahu wa ta'ala naraka ya soruge demeduga ege niyay kanda elubi niya kanda elubi ero Allah subhanahu wa ta'ala kanda elu niyay ki timan Allah soruge evs kala irada kore me ka rahmatu ke tane gotuga levvi me timan Allah irada kore me tana waddaba aftim naraka timan Allah azab devwa tane gotuga kanda elubi me timan Allah irada kore tana waddaba aftim එහෙම අගුණ මෙන්න එබැංගේ මේ බොඩාකම කිබරුවරිකන් හුන්න මීහාකි මිෆද තනකුන් ජාග හෝදා ගන්න මිහ නරක එහෙම මෙයති අමකෂවරුන් මීහෙගේ කිබෑග දෙම්මගේ හදීස්ක බයන් කරේ ෆදෙන් zerregge මෙම්වරවස් එමී කිබරුවරිකන් හොරි මිහ සූරුන් වන්නාන ඒ තින්කමකුන් එන කව්වලුග මෙයති මේ තිබේ ඉරොස් වරුගේ රහමතුන් එමීහා උනිවෙගෙන් දා කන්තත්ව තින්කම උතරේගෙ මින්නනි ඒගෙතරේ කිබරුවරිකම මානේකි ගනීමා මුදල් එච්ච වගන්නගුමා අද මියති ඒනගේ දරණි මි හොරසලගෙන් දාකන්ත මි කමට්ටක මි පද මීහගේ කුන්නාන මි පද සිෆතක ඒනගේ නෆ්ස හොරියාකම ලිබෙන් එදෙන ඒන එහෙම කුරිමතිග ඒන මායකි බොඩාව ගන්න ඒන එහෙම මිහුන් නිකමෙති මිහුන් ගොතුග ඒකිගෙන් දාන්නේ තමමන් මේ තමමන් අවමෙන් බොඩාකම ගවාග දක්කම දරවමෙන් හම තීනුක මිකාද කන්තතෝග වාග දක්කම දායරු ගහම තෆාත එක එක බෑතකමි ඒ අලුමෙන් අදි
jumla gotega wahaka dekki kamuga wenna me se behigen da wahaka wargina faaru dekke ega wattaru taken hunna wahaka be dekke boda kamuge terega mi gota wattaru taken e bohriba bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah ade mi boda kamuge wahaka ge terega mi kuri shay Ilyas wahaka kore wafi ibe bahuge terega ammu kom pedam korane boda kamak kuri kamuge wahaka awol men am wargina adu hamnu to kuriga ramadan mo ge reta ya ko dirwa wahaka wes ame kahalechen mi ehme mi boda kamuge wahaka ge terega ega wargina wattaru tan e bori de ege evvattara demme izzadine ali alwa levvi ege terega mi timayaki emme mati miha kamuga deki e timage dashati bemmeneki nikamendi kamuga deke gota visnu ei evvattaru den ege anevvattara kam menani mi timayan Allah subhanahu wa taala mi devva ni'mat rizqu tanawaskan paisa e mudala tanawaskan devvima ein Allah subhanahu wa taala taka mi neren mi mistakunna wa haggutaken ebave එහෙම ඒ හග්ගුතන් නිර්මුගා නොත මේ හග්ගුතන් අදා කුරුමුගා එන ඉහුමාල් වෙජ්ජකමුගා වනි නම මේ එයි ඒගේ ජාතුග කිබුරේකමුගේ තෙරේ නොත බොඩාකමුගේ තෙරේ හිඟා දාන කම එයි එකන් අරොමෙන් එබයි මේ ඉස්වේදිය උම්මෙත්තකුගේ වාහකය තෙරෙන් ખબරු ෆෙන්නන් එබයි මසාලක කාරූන්ගේ වාහකෙන් අරොමෙන් බජාලාෆ් කමුගා වනම වර සාෆ් කො ෆෙන්නන් යති අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එනය මුදලා තනවස්කන් දෙවි දෙන් ඒ මුදලා තනවස්කන් දෙවීමා එයින් ಫಗೀರುನ್ನ ಮಿಸ್ಕೀನುಂಗೆ ಹಗ್ಗುತಕ್ಕೆ ವಾಕಂ ಮಿ ಏನ ಇಂಕಾರ ಕುರಿ ತಿಮಣ್ಣ ಅಮಿಲ್ಲ ಮಸಕ್ಕತುನ್ ತಿಮಣ್ಣ ದಾ ಹುರುವಾಗೆನ್ ತಿಮಣ್ಣ ಹೋದಿ ಮುದಲಾ ಫಾಸಾಯೆ ಎ ಮೀನ್ ತಿಮಣ್ಣ ಎವ್ವೆಸ್ ಮಿಹಕಂ ಎವ್ವೆಸ್ ದೇಕನ್ ನುಜೆಹೆನ ಕಮುಗ ಏನ ಗಬೂಲ್ ಕುರಿ ಹಿಸಾಬುಂ ಏನಗೆ ಬೊಡಾಕಂ ಮಿ ಎ ಫಾಳುವೆಗೆನ್ ಎತಿಯೈ ದೆನ್ ಹಮ ಎಹೆಮ್ಮೆ ಎ ಹಮ ಎದುವಸರ ಅಳವಣ ಬಜಾಲ ಎರುಗ ಮಿಸಾಲಕ ಮಿ ಹಾಮಾನ್ಗೆ ಹಾದಿಸಾನೊತ ಮಿ ಫಿರೌನ ಬಲಾಫ್ ಕಮುಗ ವನಮೆಸ್ efada emihun netivegen dia gotan alonme balayeruga fennani misalaka firaun bunamunde timanne ki mi ene dawwa koramundi ene ki kalange kamuga ema kalange kamuga dawwa koramundi eruga ena mi ehuriha gonjehun takaka ena kurimati lagen ene ki kalange kama dawwa ko ge gotan egota dia ennames Allah subhanahu wa taala efada mi bodakan mihege ki baga hurikamuga waniname emihe kamedu amal korwa emihe kamed emihege nimun hitiko gennawani kan eti bayan korwa fa armenna qiyamata jehenden mi ibrate gotuga levuma mistakuna dekkewmattaka Allah subhanahu wa taala lavwa fa mewani e firaun ga hashigandu mi qiyamata hamaya rakkateriko damhattwa fani pahun annanti bihuriha emmen ibrataka dekkewmattaka e mihiri e bodakama kiburerkamuga kalangikamuga dawwa ko gangolonu mihaga nimundiya gotuga wahaka hame gota misalaka mi arolmenge mi miharu mi kurimati lafa mitiba arolmenge mi zamana balafi kamuga wana mawes efada kantattan arolmenna fennan e bohori Allah subhanahu wa taala ge hagguga mihaku enege mi enege mativerikan faalo kurumattaka maseke koffi kamuga wani nama efada bayaku nikameti kuravun ei Allah subhanahu wa taala irada fuluga wakama armenna duniyage kankolatakum sama eki duwasaruga ekala kantatak kitam fennan e bahuri ehemwe mamiga mi hagigatuga mi bodakamuge wahakage tereng armen nagan jehe echki armenge kibaga hunnan jehni ki bodakame nune tawadu kanote hittirikan armenge kibaga hunnan jehe e hittirikan armenge kibaga nekkamuga waninama den huriha dimadakum e bodakamuge dimad datur kurumuge misrab hunnane den hama egota mi Allah subhanahu wa taala mi ilme devvun ilmu ekimihunnan ekwaran Allah subhanahu wa taala devvani ei akirid qur'anun emme furatama Allah subhanahu wa taala baawalevi ayatuge teregaves bayan kurwa fe bave ilmuge muhimmukamuge wahaka ehme ilman amanat terivun ei ves alomege kibagonnan jeka midannoni evves halega kommehen hamekani mi dini ilmege wahaka ennu duniyavi ilma kiwe sam anikunna hisaba mane ki mi duniyavi gotum faida kurane huriha ilmu taken ege terege himeni gendana misalaka mi danwa kamu gawani nama vyafari kuruma be tafat ilmu tan e bahuri hame hemme mi science ke daira taka gule tafat ilmu tan e bahuri fandweri kama gule tafat ilmu tan e bahuri mi huriha ilmu takke gas Allah subhanahu wa taala mi hura ilmu insana mi devvani ilmu devvi ma eya khiyanat terivun e khiyanat teru mi dennevi mi e anekunna hisaba forukod dinumuga enege mubbarukan genaw bandu kori ehemmi hunnan e forukon nudeni ehem vejje kamu gawani nama ega e buneveni enege kibage kiburwerikam bodakan hurime timannayevure ehemmi ko molu vedane tive esaw battaka
en ehem meken e for ko no den masake kurun e sama fenna kantat ek ge wahaka em ei ilmuge tereng danwa kam gawani nam egotan hama kure dane kame den hama egota mi misalaka maqamuge haysiyata balairuga sama mifada boda kama kiburur kam fennan e bori alum misalaka balamato mi umurge fanuge siyarata ngata umurge fanu siyarata balairuga mi eki gaumutakuge mi waftuta mi annani mi amirul mu'minin na baddo kurumattaka asking baddo kuruman aaruga den emihun hitulafayakan emihun nimmagen tibi muslimunge nota mi islami dawlatuge amirul mu'minin gotuga hunnawa befulaku vejjiya hunnawani wara mi shaha qadara izzai wara mi habatu bodu tanegga nota gandawarik kahala tanegge waran mi izzatir konne hunnawani den eniyatuge hake egotabbe eniyatuge emihun mi ai manzaru dushumuge eniyatuge emihun ai ehnames emihunnaka emanzaren nofenunu emihunna fenuni gahegge dashuga mi aram kurang usowegen oi mihe ko fenuni engai mi bodasha lavwagen anengai mi lo matiga mun matiga lavwagen usowedan bekale fenwadaga fenuni ngedo den emihunna ngam haran kamellibune mi wake eru mi muslimunnaki eru min dahako barugada bay ehnames muslimunge veriye gotugo hunne bekalegge hittirikan emona fenune man haran kallibune em hagigatuga mi arumenge kibaga maqamuge haysiyatuga wese bahunnan jehe tawadorikan ota hittirikan e bahunnan jehe ehen nun kamuga wanama ege zaatuga den e daturu kurani ege anek kolan e boda kamuge teriya daturu kurani ehma timage dashun masekke kura huriha emmenna kiwes mihun kan dane mihun name da ritigotuga muamala kurun e boda kamuge sifan durhelium fahiwane sawbe kamuga wegen dan ema migota mi boda kamuge wahakage tereng hama mi aromenna mi ebuhuri kirtu qur'anuga wes bayan kurawwafa mi magumati hinga winga ulumuga wes e boda kan nugen ulumuga wahakaya mi maimba fainna mi ade timavur bodati mi hunna wahaka dakkairuga wes e boda kan nugen uluma mihiri hatta sama boda kamuge wattartoge terega aromen himeni dan baatake wahaka salom hama वाह करे वाह फरतो हम फेशन वाह तके वाह फ्लोगे वाह करे किरत कुरवान गवे से तनेक बोडा का माकी ब्रो कम वाह का बयान करे फबे अब तो हम ना बदादर ए बफेने इतने इन आयते के मैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला बयान करा है कि बुरवरिंगे हित की हक देने तुमा इंगुमा कबूल कुरुमुगा बंदु वेफावा हित के मिफद इबारत को मैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही करा वाफे को बातो मितनो गमी बंदु करे फावा हित के आदि माने की को बाबा ade awon hiwa gotu ga go men wara tafsir ko be ibro kama be he gotun ege maana ki ko ba kama ge ba ta ke ko ba kama wargina misata ka ko ngadu ge hingaje eme ma agomen emmes sikundi ge bahatten je muhimmu gotay ki ibru wari kama boda kame me bulani coach kan sikundi ge bette war fase waneda e wargina far miha रीतुकं हुरमा बेसे हादा बोडा मिहे के मेने मिहे का गोवाली में जवाब न दियो हादा बोडा मिहे के हर गाडू निगे सिंगादान एमे होबा तो बोडा कमकी इवरे कमकी तिस्ना बाट पुरतम नगुताय ए हक्को एंगुमफो हक्क तबानु हक्को दो कोल्लुं अनेको निकमत करू अनेको हक्को आरागा मी असले देन मी बोडा कं उफेदे सबब तकंगे बोरी बावर एगे तेरम बाय ए चेतकं देशे कुमेस अगोन दे कुमेस इशारा करबा मागण गोतेग्गा इब्रेरिकं उफेदुमुगे मागण एम्मे बोड सबबकी उजुबेरिका अरबिक कहने उजुबे में बुनवेनी इल्मेरिम विदालवनी एनागे नफ्स देके एने लोबिवा मिंबरकी एनेयं एनेगे किबागा बेस उनिकमं हिसासेनवे नुवे फेने एने कबूले नुकुरे एने की कोशक पुरवे मिहकम एने की उनिकम गोस कमे पुरवे मिहकम एने की किबागा बेस आइबें मुरिकम एने गोस वाके बुनविदाने कम ये मिकेनु उजुबे एक किब्रेर कमा उजुब किब्रेर कमा के हक इनकार करो उजुबे में बुने अमिल्ले नफ्स फिया हम फराते ने बाय फारफेना आउगु में बुने नु है बेकार वागे ने दक्कने मी रंगल गोते ए जुमले तंगे मेगे माना कि एने के नफ्स एम फुरतम सबब की किब्रेर कंगा उमुगे अमिल्ले नफ्स फिया हंगे चेने नु फेना अमिल्ले नफ्स बुरे बुड फराते ने कहना कबूल करे ए फुरतम देवन सबब की अनेकागे हुरी माकमें अनेकागे किबागे हुरी इफेगे सबबुं एने हितन अन्न में बुड़ा कमें
ene ko che misal ka me ko na me na war gade me ar ago me ge zuanu ge bahar me war gadda me ontana gadda me besech danna me me ei emima eti me ufedeni haseduri kam iblis beslumun elan Allah subhanahu wa ta'ala sual kurbe ma manaka alla tasjud amr timegila amr kurbe kiwe ka shaydan kur Allah wahi kurba fe badato bakara so aba inkar ko fdu kolli nune hame kuriyan Allah wahi wastakbara bodawe gati e bodawe ga going ebe bayan kurba fe eso ramille me bunani khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin imbela timenne hedi alifan mati kaun adam ko machine tiri emma e kibreka kiwei hasadeurika adam ko machine hedi fama ma mati korime ka saida kor noan eke kudu misal ago muslimus fennan e kiburekan annago misal ka namadu ka saftan hadare kalefan hadis ko ba fa walinu bi aidi ikhwanikum tebandi hunge akhunge ammatta madu moliwe gannas ega manaki tafsida kuran kari kollan kari washe buni me kari jehilas buni me wago kine toni by far miskitoga kari wilas bunar e amali ko tum fenna kamemme e coach to e hasad e kaakumai kari bun hasad werika enanno mate emuna emima e devana sabab timmana mayaganu tin sabab agon me baawre sabab te bor e agon ge de akhum be se vidalu de sabab timmana sabab ki ei beerunganna sababe dekkun teri evo me ka dekkun teri karu me ka riya e dekkun teri kan mi maagadu tin sababa hure me kibureka ma bodak mu fedige men den ege turum baawre kan tatte bori agunge de akhun e vidalu misalaka ilmu libuni ma mara ka kos molno ane marare engeni maqamel libuni ma marare me ektigone mammi me qabil mi hay masanu me kan nuane muda debbi arake mi baawre ekale sababten e bohuri emmima e huriha kame miyannani gos migulani kibureri kamuge aslumana agum handanuga baatto den kuriga sago denne faden qur'an agunu balali evvesanega paafek kurima allah rahmatun ena mahrum ebeve ekam hame ekani kibureri kaman allah subhanahu wa taala sikka jassawa konni tiyanwa ei fada surati 31 ayatuga كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار كافر صوت كم كبر وريوه نبا نلفا حركش ميهك إتوغا تمنيلا سك جسو إغمانا كدن عرب صوتك ستك سال سوناتك أسفا فدهم وأن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وأن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا وأن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين مياتك الله قربني الله سبحانه وتعالى كبر وبداوي غنا نلفا نبا حركشي كم ميهجه هيتوغا سكا جس وافي ديننا نفنا ندتو حكبون اسمع كوچه ايتي انني ام بي ما اگو من وشنم بي ಅಷ್ಟು ಕಿಬಿರೋರೆ ಕಮಕಿ ಕೋಬಾತೋ ಹಕ್ಕು ಎಂಗು ಮಫೋಗ ಮೀ ರಂಗಳು ಗೊತ್ತಕಿ ಅಗುಣ ಅಮಲ್ ಕುರುನೆ ಗೋಸ್ಕೋತೆ ಎಮಿ ಮಾ ಎಗೋ ದೂಕೊಲ್ಲಾ ಫಮಿ ಗೊತ್ತಂಗ ಅನ್ನಂಗಿ ಬೆಜೇಕ ekam ko maranole emi ma hakku engo mafahu hakka inkar kollum e asu kibru den allah subhanahu wa taala ge nabiyya rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ko ba fa hadis baspole bukhari ya muslim ge riwayat ekay fa hadis ko bani ala ukhbirukum bi ahli an-nar timen nabiyya tebami hunna narkawante verim bayan ko debban e fahuga wagutun hadis korbe baspol kullu utullin jawadin mustakbir bodave ganna nulafa nuba harukashi memihu jawadin utullin mifada mihu naki minarka wanteri adiye kalege fan hadis kuraba fawe hama ala ukhbirukum bi ahli an-nar mi gotan hadis kuraba fawga kale fan hadis kurabi بس فلقا لأنني المتفيهقون متصدقون والسرسارون مي ناركوان تورين منك أصابك الودالوني سرسارون كي كوب مكان تمن من بينك متصدقون كي كوب بينك متفيهقون كي كوب بينك
ko e komben hadis ko al mutakabbirun boda we ganne megmana ke naraka wante verinne soruge kan nudeven rabaki Allah subhanahu wa ta'ala khas sifa fole kibriya wanta kamaki emiwa kala ila udus hadis ke ilan kurabani al kibriya uridai emima esifa libigatuma masakka kura sabab te kemi bayan kurugindi e gotan arayaganu ginam megmana ke Allah ge khas sifa fula ka baawiron ene edani emima Allah subhanahu wa ta'ala devva saza emima Allah subhanahu wa ta'ala ham ekani wahi kurave sa asrifu durkura bahushim aningatu kadhalika yatba ala kulli qalbi mutakabbir sikka jasawa eme sikka jasawi madenge enen hakken nos fennan hakken adabes duwen hakkuga magebes no fennan emima Allah birwiti wange beje awgommenna ekale faana debbi irsaduga miteso sarre kimimbar bodoettenone emima e sikka jasawi wahaka no istena wahaka ge murade ke meri vidalwani eyye ei Allah khas sifa fule ene baawiruan ule tiwa Allah subhanahu wa ta'ala devva sazae puriya faafata kurima insana rahmatu mahrum bebe ekamage waguti gota ekama kendigendani hame emme faafeik kibir kama boda kamge Allah khas sifa fule ka baati vel meri dalu emima se esa ban sikka jene den ene kuntu Allah subhanahu wa ta'ala gume salam qurbashe ಅದರ ಪ್ರೊಗ್ರಾಮ್ ಕುರಿಯ ದಾಯಿರು ಗಳಮ ಹಮ ಆಮುನ್ನ ವಿಸ್ ಫುರ್ಸತ್ ಹುಳವಾದ ಮನಿ ಮೌದುವಾ ಗುಳೆ ಗೊತ್ತು ನೋ ತಳಮ ಮಿ ಹಿಂಗ ವಾಗ ದಕ್ಕ ತಫಾತಕೆ ಮೌದು ತಕ ಗುಳೆ ಗೊತ್ತು ಸುವಾಲ್ ಕುರ್ಮ ತೆಂ ಅವಮೆನ ಮಿಹಾರ ದಿಫಾಸ್ ವಾ ಇಜ್ದಿನ ತನ್ನವಾದಾನ ಹಮ ಬೇಫಳಕ ಮಿಯದುಗ ಮೌದುವಾ ಗುಳೆ ಗೊತ್ತು ಮಿ ಫೋನ್ ವಾ ಫಾಸ್ ವಾಲಕಿ ಬೊಡಾಕಮ ಸಲಾಮ ಮಟ್ಟಕ ಕುರ್ಮ ಬಕ್ಕೆ ಹಾಸ್ ದುವಾಯಿನ್ ಎಬೋಯ್ತು ಅದ ಮೇ ಕಕನ್ನ ಅವಣ ಮೇ ಅಬದಸ್ ಮೇ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಹಜರತುನ್ ಎದೆನ್ ಜೆಹೆ ei shaytana ki ban rakkaatri kan shaytana en furtama miyati udugaves nota mi bodave gati ehmema agun men ginain Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratum mi dua kurun rakkaatri kam dua egoton heduna haviruge mi kiyen je zikurta go terega agun me benge mi Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi mi Allahumma inni a'udhu bika mi ege terega ebuhri agun men ham shaytana ki ban rakkaatri kurun huri ha dua tak ege terega ege kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam mi fagiro kamun rakkaatre won kure dua ta ebuhri ehma egoton mi ginen mi agun men haviruge heduna haviru dua ta wotere himene homme dua agun men kiyes em fuden ehme ase ebuhri dua ta mitanu ga agun balala misalaka mi boda vegatun insana ge tawadu verikam go sifa abadus ittirikan agun men ikhtiyar kuranje ei Allah kitman nabiyya sallallahu alaihi wasallam esifa taka ekale Allah subhanahu wa ta'ala khalefana wahi bebi waki evs miheka ahwa ilayya an tawada wala yafra miyate bekkon ebbeka fakhruwari numasha ifada kantattaka e wasiya korebi adi eka konek aniyaveri numa ehbema agon men egotuga matin ekalefa kitman nabiyya sallallahu alaihi wasallam dua korebi ehme kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam إكليفان ميتي الله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليل القلب لانفضوا من حولك إما مكمكي الله حضرتهم فاكي أن رحمتك قتوغا إكليفان هاروكاش بودا بيكالكم غاوين إكليفان بشال نوت إكليفان إداوتو إجابة ندفيه إما أقول ممس إبجه كيتما نبي صلى الله عليه وسلم صفة فوتو واكي تواضع وريكم صفة رحمة وغا تريكا ما يفتح تريكا ehme kalefanuge mi sifata kotereng mi kalefan hinharu madmi hunna muamala kurumud kalefan ulevun edi kalefan dua kurebe ehme gotum mi asore dua ta gun yam ma nawme bodakam go waage dakka onda ayru gaden hama iliyasam warat tafsir gote mi bodakan woni kibur wer kam bayan ko dewo madi qur'an go Allah subhanahu wa ta'ala ge wahi basfurta kes bada awmen enge hingajje bodave kibur werwa mi hakak oti kon kamekkan අවමන හැම එකනි ඒ පයන් කොද්දෙම මින්වරුම් වෙස් ඒක හොරි නුබෑකන් එමීහකන් හොරි පොඩුකම්ගේ පොඩ තියා පොඩුකම් එක්කන් ඒගේ හිඟජ්ජ අරණිතරනි මීහෙගේ නිස්බතුන් දූ කොල්ලාෆ මුජ්තමයිගේ නිස්බතුන් බලාලා පොඩාවේ කිබුරවරි ගන්න බයකු දිරියුලේ මුජ්තමාක ඔයි ගෙල්ලුන් තා කොබා ಫುರತಮ ಕಮಕ ಮೀ ಎ ಮುಜ್ತಮೆಗೆ ತೆರೆಗೆ ನೋತ ಬೈಗೆ ತೆರೆಗೆ ಬೊಡಾಕನ್ ನೋತ ಕಿಬುರರಿಕಂ ಒವೆಜ್ಜೆ ಕಮುಗ ವಣಿ ನಮ ಫುರತಮ ಕಮಕ ದಿಮಾವಾಣಿ ಕಮಕಿ ಎಬೈಗೆ ತೆರೆಗೆ ನಫರತ್ ಉಫೆದಿಗೆಂದಿಯು ಮಾನೆಕೆ ಎಬ್ಬಯ ಕನೆಬ್ಬಯಕ ಮೀ ನುತನವಸ್ಕಂ ಹಿಂಹಮನು ಜೆಹುಂ ಅತುಂ
ඒගේ සවබුන් මේ මුජ්තමයේ ගොන්නම්වා එබ්බෑවන්තකන් ගෙල්ලිගෙන් දාන ෆුරතම කමක දෙවන කමක මේ එබ්බෑගේ ෆරාතුන් අනෙබ්බෑක ලිබෙන් ජෙහෙ එහිතරිකම මේ මදද දිනුන් ඒකන්ත තෙසිෆස් මුජ්තමයේ තෙරෙන් නැතිගෙන් දියුම මග ෆයිවා බාරෙක්කම ගවෙගෙන් දාන එහෙම මේ ජුම්ලා ගොතෙක්ග මේ මුජ්තමයේ අරම මේ කියනි මේ බෑවර මීහුන්තකෙන් එකුගා මේ තනේ බිනා කුරුමට්ටක මසෙක්ක කුරුමෙත්තා මානේකි ආයිලයක්කමුගා වියස් අදි මේ රෂෙක්කමුගා වියස් ගෞමෙක්කමුගා වියස් අදි මේ ආම්බකමුලි දුනියකමුගා වියස් එම ඉන්සාන දුනිය ෆොනවාෆ මක්තදුග වාහකයාගේ තෙරේගස් බයන් කරවාෆ එක් මේ බයන් කරවාෆ මේ අන්නනි අල්ලාහන් අලුකම් කුරුමා එක අදි දෙවන කමක මෙති මේ දුනිය බිනා කුරු දුනිය තාමීර කුරුම් බයන් කරවාෆ මෙති එහෙම දුනිය බිනා කුරුම දුනිය තාමීර කුරුම හවාල් කුරේෆව zimman hama gams aden nukurevene e mujtamege terega ebbay kanebege meduga mi pituna ovejje kamuga wanina maneki bodakamuge sifa bayge terega ashagem fo ovejje kamuga wanina mi kuriga mi sheikh ilyas sheikh izzuddin asfahak kura wafi mi mujtamege terega onna mi fada kantato sam e bayge terega e bodakamuge sifa ovejje kamuga wanina den kantato vegen dana gotuga wahake kamsarke ishara kurevesme එහෙම ඒගේ තෙරේ මිසාලක මේ ඒගේ තෙරේක එම්මෙ මුහිම එක්කමකි මුජ්තමවගේ කන්තත්ත කුරිය ගෙන්දියු මට්ටක රාවා රේවුන්තක කුරම් බේනවා කන්තත්තක හාසිල් කුරම් බේනවා ලඬුදනිත මේ ලඬුදනිතන් හාසිල් කුරුමුගා වරබඩ හුරහක වෙගෙන් දාන මේ තිමා ගබුල් කුරා ගොයි නූන් එහෙන් හුරිහා ගොයිත්තේකි ඒ ගොයිත්තක නූන් කමුග නොතේ ගබුල් කුරන් නුජෙහෙ චෙක්කමුග නිම්මැෆ් කමුගා වනිනම ඒ මුජ්තමව පහත දතුරු කුරුම මග පයවන සවබේ ඒ ඉස්ලාම් දීනුග අරුමෙන්න එබොයි වර සාෆ්ක බයන් කරවාෆ කන්තතවග මෂවරා කුරුමග වාහක බයන් කරවාෆ මුජ්තමයේ කුරියරු මට්ටක වර මුහිම එක්කමෙන් ඒ මෂවරාගේ උසූල්ත ගෙන්ගුළුන් ඒ මිහෙන් දෙන්නේ කමුගා වියස් මේ මෂවරා නුකුරවේන කන්තතවස් හුන්නානේ ඒ අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා බාවලවාෆ ශරියතුග ඒ ෆුරිහම කුරේෆා ශරියතේ e shariatuge baawale fa hukumtaka behegotun nota furhim kure fa shariataka behegotun arumennaka ituraka mashwara kokgen goitteken nimmun ei kiyen arumennaka onna haggutaken nu ehennamais duniyavi gotun arumenna dimawa kantattakuga mi islami shariata pushu nara gotun hunna mi kantattakuga arumenna mi e kantattakuga wahaka dakkagen mi emmenge terega goitteken nimmumuge goitteke gengulun ei kure vidanakame එහෙන්නමස් ඒ මෂවරායක වෙස් දෙවේනි අනෙකා කියා එච්චකීවස් බුරදෙනෙන් හුරි එච්චකමුගා මි දෙන් හුරි මිහා ගබෝ කුරා හාලතුගා ඒ ගබෝ නුකරවේ කමුගා වනිනම මි zamanuge බහුරුවෙන් දන්නවා කමුගා වනිනම ඒති මි ඩෙමොක්‍රසිය මි කියා එච්චකා අදි ඩික්ටේටර්ෂිප් එකා කියා එච්චකා මි දෙතිගේ තෆාතුගේ තෙරේ මෙවා දෙගෙන් දාන මානේකි ඩෙමොක්‍රසියගේ වෙජ්ජියා මි අනෙකුන් දක්කා වාහක අඩවහනේ ගබෝ කුරා ඒ ගබෝ කුරවේ නොත කුර විධාන කන්තත් එක්කමුගා වා නම ඒ මි කුරවේ වරුගේ කන්තත් එක්ක කුර විධාන කන්තත් එක්කමුගා වන එකන්ත කුරානස්මේ එහෙනමස් එයා ඛිලාෆ මි ඩික්ටේටර් උසෝතහුගේ විද්‍යාවනත කි තිමා ගබෝ කුරා ගෙන් නුන් එහෙන් එවස් කොතෙන් ඒ මි බලයා ගන්න වේ ගොත එක්කමුගේ නුවාන අරුන් මෙන්ගේ මි මහවගෙන් වා ඉස්ලාම් දිනුග ලොබෙත් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ මි සුන්නතන් අරුන් මෙන් සියරත බලයරුග අරුන් මෙන් ෆෙන්නන් එබහුරි මිසාලක මි ඛන්දක හංගුරාමගේ දුවහුග ngeto Salman al-Farisi devvi lafayen ei mi Madina ga washagen mi andago konafa den hangurama madana tayyarum ga wahaka nikam visnawa emme bekalege ra'yan etanuge amal kurevvi kobato mi asluga hikmataki ei mi e tafatu gote beenun kurevvi ega hikmat terikam beenun kurevvi den ega mi nabiy sallallahu alaihi wasallam ge ega beenun kurevvi e kiyadevi wahakatakuga aliga mi kantatte ki mi kiha warakante ekalefanu komme kame kurevi kamuga wis ekalefanu kurawani ege hikmat terikam beenun kurawafa ema mi eyes arumen fennan huri kantatte ke gawa kama hekota misalak uhud hangurama ge dohuge hadisa ke sarumen ham mi tarikh teren fennan huri tarikh safatakum fennan huri kantatte ke gawa ka ehme mi misalaka mi edohuga nabiy sallallahu alaihi wasallam engevi ekalege fanuge amur fulen awmuge kurin mi duni uka mi hun mi farbadamate nufebuman engevi එහෙන්නමස් මි හංගුරාම නිමුනී කමුගා නොත කාෆරුම් බලිවෙගෙන් දනි දියයි කමුගා බලාෆ බේකලන්ත පෑබවඩන්නවි ඒ වගුතුග ෂයිතානා මි වස්වාස් ලෑදෙනි කොංකමකත්තෝ දුනියගේ දහිවෙතිකම වස්වාස් ලෑදෙනි මානික ගනීමා මුදා එක්කුරුම ගනීමා මුදා හෝදුමුගේ ඒ හෝදාගතුමුගේ දහිවෙතිකන්
e waswas wadda dini ega natija kavvi e hanguramaga muslimunna mi warabodati gellunta kellibigen diun hagigatuga shaytanage magandu em maqsadaka vegen dani mi muslimunge aqidage terega nota insan mihigge aqidage terega gabul kurun takuge terega huri midennevi riveti huriha goittake huturu goittaka badal kollu mane ki duniyavi minganaka balakam go duniyage ole huriha menne ki muslimunne no kafarum se bole ehem dinta qabul kuram me se bole enamas arulme midakkani arulme muslimunge wahaka එහෙම මුස්ලිමගේ අකීදාගේ තෙරේගේ බහුන්නන් ජෙහෙ මේ කබූල් කරන් තකෙන් බහුන්නන් ජෙහෙ ඒගේ තෙරේග තිමාය මිසාලක අල්ලාහ් දෙව්වි නියමතක රුහුම් ඒ එම් මුහිම් එසිෆා ඒ කිතම් කුඩ කුඩ ඇතිකොලකමුගා වියස් ඒ දෙව්වි එච්චක රුහිගෙන් හුරුන් ඒ හගීගතුගේ බොඩාකම දුරද්දාන් මගෆයිවාන සවබෙකමුගා වෙගෙන් දාන එහෙම එගොත බලා එරුග මේ අරොමිගේ තෙරේග මිදෙන්නේවි මින්ගණුත ගෙන්ගුලේ කමුගාවන මුජ්තමගේ තෙරේගේ මින්ගණුත ගෙන්ගුලේ කමුගාවනි නම මුජ්තමගේ තෙරෙන් ඒ බොඩාකමගේ සිෆා නැතිගෙන් දියුම බාරක වෙගෙන් දාන එහෙම මේ ජුම්ලක දන්නවා කමුගාවනි නම මේ හසදවරික මුජ්තමගේ තෙරේ ගොවෙජ්ජ කමුගාවන එයා ගුලිෆ ඔන්නානේ ෆිතුනාගේ හුළුගණ්ඩේ හැම එගොත මේ දොගු වාහක දොගු ખબරු ෆෙතුරුමා දොගු වාහකත දක්කමුන්දා කමුගාවන ඒ මුජ්තමගේ තෙරේගේ මේ පිතුනේ ෆහිවාන සවබෙකමුගා වෙගෙන් දාන මිදෙන්නේ හුරිහා කන්තත්තකගේ අසාසෙක්කමුගා වාණි එක්කල එහෙම් බයකු ඒග පහරෙග්ග මිදන්නවා බිහුන්නකි පහරෙග ෆර්දාගේ කුරිමතින් ෆෙන්න නෙබ්බයික වෙගෙන් හිඟා දාන ෆර්දාගේ ෆුරගෝගා තිබෙගෙන් රාව රේවුන්තකගේ තෙරෙයින් එමිහුන්ගේ හිතුගා හුරි mi bodaakamuge sifatakegge sababun note emihun kibagori mi fitunaage hulugan rokuruman huri chawgorikamege bodukamun emihun hinga kantatakege tere mujtama halak wegen dew magpaywa tan armenna mi bay mujtama takum fennamundani em mujtameke onnan jehe ebbawantakan ala kurumattaka armenge bejehe efada huriha sifatakun ekaherivu mattaka hureven huriha kantatake hoda bala ekantaka tere dewma masake kurun ei armen kuran jehene kam enes me demasha maamun ge waag folge komme saraka bay misal ta ah kurevi aytere alumen ha min mifada komme kamega amal kuran gotta badala iru alugum misal mi libi gannani alugum man nabiy muhammad sallallahu alaihi wasallam ge parapulun nuniya ege kurim ponu rasul be kadunge faratuna rasulage sahabinge amal folutakum mi bodakama kibru erikam ge idikolu sifa kiha minbarakan ebebe folunge faratun alumen 25 be to alumen bonkala namuna tagetta so mikama guligen be from farat 25 ade awne ha gotuga mikama guligen algo men tafaatu gogotun tafaatu malumat ke deme libigen midiyai awonge dia khume swar tafsir ko bayan ko debba awon hama handan kolle den beenum wani awon men mi kibro kemi ko bodakan ko baken gije ege sabab take bese gije den awon men beenu kam salama ba me do algon men miuleni mi corona virus un salama ba e kamon oti saftahir kam lobi kuruma gay gol noma kege maru kuruma mi har men salama ba mi allah ga hadratun ihabudu rahmatu mahrum wegen daane emme bodu es sababaki kibru kama bodakan kama ba nama aguma warabudenge bejita salama ba rakkaterwa emima emme furatama rakkaateri woman algomenna namuna dakkam fonuvi nabi bekalu ege tereng emme fawga nabiya muhammadun sallallahu alaihi wasallam mujtaman dekkewe namuna ki dunya hayran kulli namuna dunya ge ekakavesne bunaven kibru kama bodaka agone kuda kuda misale sheikh ziddin bayan ko debe tawadu erika rasulullah sallallahu alaihi wasallam namuna dekkewe mafo debe irshad nikan ado halama ekam hadis ko man tawada lillahi rafa'ahu Allah kiburu kan do kolli boda kamenne eme tawadu re nikameti kimenne ekalefana ki rasul sallallahu alaihi wasallam emme fawge ma nabiyya mu'jizat ad-deba ishara ko fina handus de fali weda ishara ko fina farbattanga punu ge hingada ranab badal weda huriha kame debwa fore ekam ko zarre ge memorus ne kiburu ekay fanda to mirshad debban zarre ge memorus ja shorgan wanna eme durwashe waid ge basrota allah hadatum yannani wa'da wa'id ekam kurima sawaba dharmad debwan kam ge wa'd dem yannani wa'id ge bas e ago me kene azabe kofae sazae musibate mi
ವೈದುಗೆ ಬಸ್ಗಳು ಎಮ್ಮೆ ವೈದುಗೆ ಬಸ್ರುತ ಆಗುಣ ಎಮ್ಮೆ ಅಡು ಎಂಗಜ್ಜೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ತಾಲ ವಹಿ ಬಸ್ರುತ ಎಮ್ಮೆ ಎಕಲೇಗ ಫಾನ ಎ ನಮೂನಾ ದಕ್ಕವಾಫ ಮಿ ಹದೀಸ್ ಕುರ ಬನಿ ಮನ್ ತವಾದ ಲಿಲ್ಲಾ ರಫ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಟಕ ತವಾದುರು ವೆಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ಮಡುಮಾಯತಿರು ವೆಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ಮಡುಮೊಳಿ ವೆಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಎನಗೆ ದರಜೆ ಮತಿರು ಕುರಬ ನಿಕಂ ಬಲ್ಲವ ಮತಿರು ಕುರಬಿಗೋ ತೇರ ಹರ ಮಕ್ಕಾಗೆ ಹೇದೆ ಕುರಬಿ ಕುರಬು ಮಗ ಮಕ್ಕಾಗೆ ಮುಷ್ಟಿಕುಂಗೆ ಫರಾತಕುನ್ ದುತ್ತುರಾತಕ ಉಂದಬೂತಕೆ ಇಂತಿಹ ದರಜೆ ಲಿಬಿಗೆಂದಿಯೆ ಲುಬೆತಿ ವತನ್ ದೂ ಕುರಬ ಮಕ್ಕಾಯಂ ಮದೀನಾ ಹಿಜ್ರು ಕುರಬ ಅಬುಲ್ ಕುಬೈಸ್ ಫರ್ಬದ್ ಮಚ್ಚಾರ ವಡಾಗಿನ್ ಕೀರಿದ್ ಕುರಬ ಮಕ್ಕಾಯ ಮುಖಾತಬ ವಿದಾಳುವೆ ಮೆಮಿ ಹುಂತಿ ಮೆನ್ನ ದೇರುನು ಕುರಿನ ಮತಿ ಮೆನ್ನ ವಿತರ ಹುದಾನ ಆದ ಹಿದ್ದತಿವ ಏಕಮಕ ಹಮ ಎ ನಬಿಯ ಹುರಿಯ ಆರ ಬಾರಲ್ಲಿ ಬೆ ಬೈಫಾರ್ ಕಿಬ್ರರ್ ಕಂಗೆ ಬಾದೆ ಬಾರ್ಲಿ ಬನೆ ಮರೆ ಉನ್ನಾನೆ ವಗೆ ಬಾರೆ ಒನ್ನಾನೆ ಅದಾಲಾನೆ ಎ ಶೈತಾನ ದೆಮ್ಮೆ ವಿದಾಳು ಫದೆಂಗೆ ಭಯ ಕುರೆ ಕುಳೆನಿ ಅಗೋಣ ಕೊಳಕು ಮಿಸರಗೆ ಇಶಾರ ಕೊಲ್ಲಾನ ಬೌ එම එකලේගේ ෆාන මක්කා ෆතා කරවා මක්කා වෙද වඩා ගන්න වෙද්වහුග අබූ සුෆියාන් කුරිමච්ච මුට්ටිෆ විදා බුනනි ඒ මොහම්මද් ගේ ෆානේ දැන් එම්මේ ෆියවල බස් කුරියන් අලුවා ෆිනම මි කණ්ඩින් කරේගේ ෆානුගේ බෝ කන්දර පති කොල්ලා එකමක රහමත්ගේ නබිය ෆාතු ගෝති කොන්කා ලෂ්කර එකලේ ෆානගේ ඉෂාරත මුලේ එම්මේ ෆුඩාලන් එවරගෝ දරස් කරේ කුරියා ආරා බාරෙ දිව්වා मक्का फतह करो वेदे उड़ा करना एकलिफान हदीस करो बनी मन दखल बैत अबी सुफियान फहुवा आमिन तवादुरी करने का बल्ला दर्जा मत तेरी करो बिगो अब्बास के फाना सवाल को अडु आए विंता मरा बेगो तंते बोनी मरा क्या दानो मरा मेरा रुम बेस बेरो कुरी मरा मे हुरिया नुबा कम कुरी मरा ये इज्जत देनी मन तवाद लरफहुल्लाह දෙන් අබ්බාස්ගේ ෆාන ගරියුගා විදාලුවනි තිමෙන්න එකලේ ෆානේ දෙව්වා ඉර්ෂාද් ගබුල් කොෆිය තිමෙන්න අවොමෙන් මේ බුනා ෆදෙන් එක්සෙප්ට් කුරානේ තිමෙන්න බලා ගන්නානේ අබ්බාස්ගේ ෆාන කොස් විදාලුවා බුනි මගොස් රහදත්ගේ දෙකලිම කුරිමතිගේ මතිවිරි නොයතෝ මන් තවාදා ලිල්ලාහ රෆාහුල්ලාහ පුරිහා නබී බේකරන් දෙක්ක වේ නමුන එව්ස් නබී බේකර කිවගා කිබරකුමා බුඩාකම් එකලේ ෆාන කිබාගා zarregi මෙම්වර සුරි නම එකලේ ෆානගේ විදා කොළගේ හිෆාෆා دماغا فأعطني من مال الله الذي أعطاك الله دفي مدل تمنى بس دبارك كندرا رداكل كيف دماغا دك كندرا هوري ريتي بيكرك باته نشان يلفا ايوغتو عمر جفان كوفا اسكربا فيدالوي اذا لي ان اضرب عنق هذا الرجل مينجي بو كندرا بيكون هود دباش اكفان حديث كرو بكيك تواضع على رسلك يا عمر الدنيا حيران كل اي عمر ما تيرواش الله مدله ene beenum waayte ene dejamalu mattan aru afon wadi ene gosme bunane muhammad ge faana ke ade gen sana non hingaate gabira huri ko tagwa gen aso emmen imam be yadkhuluna fi dinillah afwaja man tawada lillah rafahu allah demme tilawat kuri ayat يزدين لو اخشيك هذا يزدين يدالو فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ಹೋಗಾತಿರಿಕಮ ಮಡುಮಾತಿರಿಕಮ ತವಾದುರು ಕನ್ನಮ್ಮ ಎವ್ವೆಸ್ ಮೆ ಕರಿಹುನ್ ಹುನ್ನಾನೆ එකලෙක ෆානුගේ අරිහුග මිහුන් තිබේ මඩුමාති එකලෙ ෆාන හදීස් කො විදෙබ්බස් zuwana ko iswal gomege zuwanu ngadu han tibe janama balalambi islam dinu ko konkame ge ilaaj nati huriya kamage hal webe awgum me ke solution hoti ham emmette ge islam dinu ko nen ebbe settik zuwana ko iswal goni idalli fi zina Allah haram kurabe bodati faafata ko teren gefaabe kurmu hudda devwaata kiya eduni umar gefaan ewagutu sidal maatirwa e zuwana gengo e visna devvi ko tawa duniyage ekaka visaka nukurabe ehm bim Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabe laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun kale gefaana taka namuna wani kale faanu ge kibaage huriha maidan ga huriha tane kama ko mifada nazuk halate ge sago me namuna balani batistuta ರೊನಾಲ್ಡೋ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಮಿಕಾಲ ಮೀಹೆಗ್ಗೆ ನಮೂನಾಕ ಮಿಬಲಡೆ ನೂನಕೆ ಅಗುಮೆ ನಮೂನಾಕ ಅಲ್ಲ ವೈ ನುಕುರ ಬದ್ದತ ಲಕದ್ ಕಾನ್ ಲಕುಂ ಫಿ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಲಕದ್ ಕಾನ್ ಲಕುಂ ಫಿ ರೊನಾಲ್ಡೋ ಅಲ್ಲ ವೈ ಕುರ ಲಕದ್ ಕಾನ್ ಲಕುಂ ಫಿ ರಸೂಲಿಲ್ಲಾಹ್ ಹುರಿಹಾ ಮೈದಾನೆಗ್ಗ ದತಿಕಮುಗ ಉಫಲುಗ ಮಾಮಲಾತ್ ಕುರುಮುಗ ಹುರಿಹಾ ತನೆಗ್ಗ ನಮೂನಾ ಹೋತಿ ರಸೂಸಂಗೆ ಕಿಬಾಗ ಎಮಿ ಮೇಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಮುಳಿ ದುನಿಯಾ ಹೈರಾನ್ ಕೊಲ್ಲಿ ನಮೂನಾ ದಕ್ಕಾಫ ಸೋರುಗಡ ಎ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನು ಗಹಲುರೆಂಗ ಅಗುಲ್ ಮೆನ್ನೆ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನು ಗಹಲ್ಲೆಬ එමෙ ෆුරතම සිකමු සලාමව අගොමෙන් බලාලෙන් ජෙහෙනි තවාදු වෙරිවුම් දුආ කුරුම් ඒ අල්ලාහ්
ಶೈತಾನಾಗ ಮೇ ವಸ್ವಾಸ್ತಕಂ ತಿಮೆನ್ನ ಸಲಾಮಕ್ಕುದ ಆಗೊಮ್ಮೆ ಹೀಕೊ ಗೆನ್ನುವಾನೆ ಶೈತಾನ ಅಯ್ಯಾಪಸ ಆಗೊಮ್ಮೆ ದೂಕುರಾನ ಕಮ ಶೈತಾನ ಅಬುನಿ ಹಿಜರ್ ಸೂತುಗೆ ತಿರಿಸ್ ನೋವನಾಯತುಗ ಅವನಾನೆ قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إبلا تمنى إبلا ورحمتهم نروي سببتك تمنى إبلا هو ألونن إبلا نهي كرب كانت تريتك فدكان أوف أروى فدكان وباه مسألة كلمة ما بقول مسألة هذا جل هذا هاروكتة كل إسلام دينك هاروكتة نون كاشي هاروان إسلام دينك هاروكتة نون إسلام دينك جزاتو كام أدوي سماحة دينك يعني بس إن الدين يسر دينك لوي فسي دين أمي هاروكتة كنت واني نين هاروكتة كم دينك الدينك يكان بيان كده با أمي ما إكلي غفانا أقول منا ميداس كده واني دعاء كراشه إديشه الله إسحاق تكون سلام كده باش أمي شيطان أجا أمي بدو تيريكي قل أعوذ برب الناس من سورة كاليمة كي أقوم مفارقة نرد يوسوس في صدور الناس مستكون هيتك وسواس كده أقول وسواس كترجمة قرآني فيروس فون والا نوش فينه خيالا فكر وسواس فيروس ورني بقول ده تو وسواس فيروس نقول نك يقولون من نيجي أمي ما إيه تياننا إيه سلام فاش إيه سوا كي مكبرر كما بڑا کا تجا ميها عمل تبس باطلي ميها درجة سوتوني ميها بلاويس نكون مستمع أمي كوريمتي كي إنك هذا غوسمي هذا بڑا هذا هوريها إنك هوريها كم بتيجي عمل تبس باطل الله هذا تكون كوسين بتوني مستمع كوسيتوني أمي موتي دعاء كراش ده أقول هم بتاعك هندان كل ده بيرن ما نقطة كي فغافي سورة كي فصل سناء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم تبام هذا واقع نقول فالا وهي كربة تبام من دعاء كراشه دعاء إجابة كربة هوشين أستجب لكم كورك كي كده وهي كربة إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين تمنجلا هنغلقن كرمة تمنجلا هذا تدنه وما تمنجلا هنگه قدو كلامي إكام بڑا بيجا إكام أنا كحقوق مفهوم هم إيه تيارنا ده تو حقوق مفهوم إيه قبول نكو إنكار كله تمنجلا هم نكمة تيجي بحالوغا نرك ودوا هم دعاء كورن هم يفدين عرب سوتة فانساس فسونات كسوي كوربا فني ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين دعاء كراشه مادمولي كما كبرير كما نه مادمولي كما نكمتي كما الله تدنواش الله لو بدو ننوي حد فانا دامي إجمانا كي رانغل كوني كوني مeko دوكلا فدامي هناكي كانديلفون حد فانا لا دامي إمي ما وارا مهم سي كممي أوغمن مكبرير كما بڑا كم ركعتير الله ورحمة لبيكن نبي شيطان واني إبليس واني أبدا تك الله ورحمة محروم مفا أقول كوري كدنة فاتر سوتيرس بسناتك سكة جسوا على كل قلب متكبر أصلا كمي دتو هي ميجا سكة جوني مكوتشنا نبي سچنوش نمي ما الله سبحانه وتعالى منافقون نبيه كتو وهي كربي رس وهي كربي سواء عليهم ما أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنذار دبيس إنذار ندبيس أمي إيمان النوانه كيف تو سبب كوري بيانكو ختم الله على قلوبهم على سمعهم على أبصارهم فلهم عذاب عظيم أمي هم هيتا واني سكة جسوا أكن نص فينا لو يبغى كوري بفنه كم بد نتيجة أقول منك بانجي قدو يبيتو الله أكبر الله ما بدي حي على الصلاة نماذج الناس حي فلا كامية الناس الله أكبر الله ما بدي لا إله إلا الله اللهم إني حقك إن لكم بإلهكم نتي الله جيت فيرانا كفاوة من عدو في التركي تركي بيجتو نون لو بيت خلنا وقتنا ويشتن جيتان كل الله واني يالكم منا وربنا نعمة الدبا كبير كما بڑا كان دو كل لمبي تواضع ريوان بي مادمولي الله وحدة دعاء كرم بي الله سبحانه وتعالى كم رانغل كتر مدير كدبا نوادة بي نمانو مساقون هم درنا والن بين مني إبليس الله كلامنا رحمته محروم كربان كمن يعني كوري دتو أبا واستكبر هميم الله وهي كربي فما لك أن تتكبر فيه ميتا كاري كبرك حقنا تميتنا فاباش فرد مولين دور كل الله ورحمته مولين إيه محروم مجنديرس إنا الله حضرته ما يسنو يقين كما كأدنى إدمني بدته
ಅಂದಿರ್ನಿ ಇಲಾ ಯೌಮಿ ಯುಬಾಥೂನ್ ಕಿಯಾಮತ್ ಕಾಯಂ ಮಧ್ಯೆ ಮಠ ಮುಹೂರ್ತ ದೆವ್ವಾನ್ ಸುವಾಲಕ್ಕೆ ನುದೆವ್ವಾತ್ ಕಾಲ ಇನ್ನಕ ಮೆಮುದ ಎಮ್ಮೆ ವಗುತು ಕೊಳೆ ಬಿಸ್ಲಸ್ನುವೆ ವಗುತುಂ ವಹಿ ಐ ಇನ್ನಕ ಮಿನಲ್ ಮುಂದರಿನ್ එකමක අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා ඔපෙන් කොන්න දෙවි ඉලා වකි වකුතක් කන්න ඒ කියාම කායම වන්දේ එමෙම අල්ලාහ් අගොම්ෙන් ගෙන් ගෙවි ඒ මිස්ස කොන්නේ පාතර සෝතුගේ පස්වනායතුග යා යුහන්නාස් ඉන්න වඅදල්ලාහි හක් අල්ලාහ්ගේ වඅද හක් فلا تغرنكم الحياة من دنيا كيوريكن تبع من اكبا نقرا خوشبا ولا يغرنكم بالله الغرور ميسور او ميكني او ترجمه ميسور اي ابليس تبع من كيوري نقرا هور كم وسواس تيجن مي مكبا مسره كلمه ما بودو مسره كده الله هنگه غدو كل حق غنگه بين اميما او من هم دعاء كرم بي الله سبحانه وتعالى او من رنگو ميدر كدبانه මේ පරන් නොරක්කා තෙරසි හක්කු ගොන් එංගුනී මදීනු ගෝති මිගොක්කන් එංගිජ්ජේ නමාද බෙහෙගොතුන් අවරනිවා කුර්මා බෙහෙගොතුන් අදී මුආමලාත් කුර්මා බෙහෙගොතුන් රිබා බෙහෙගොතුන් රිෂ්වත් නකමා බෙහෙගොතුන් එංගිජ්ජේ නෆ්සුගේ දුන් තකෙන් නෝ අවගොන මේගොතු හඳාන් කොල්ල දෙබ්බෙන අවගොමගේ වරක් කින අහුන් එබෙතිබි නික්කම තෙෆමියදු වසීෆා රිසෝට් හුස්සෙජ්ජේ මොසෆුන් හිඟජ්ජේ එමිහුන් ගේ ෆෝන් වලවි විස්නාන එකක් ප්‍රශ්නේ අවදන්නවනේ මා ඉස්මාට අල්ලාහ් වඩිගම් වහින්දකු නිකමිති කමන්නන්න මීහම ෆිලාවලක ඉම්තිහානක වඩාවරකන් දුකොල්ලාට තවාදුර අල්ලාහ් හොදත් දුආ කරාශ ඉන්ෂාඅල්ලාහ් තුම්ම ඉන්ෂාඅල්ලාහ් අල්ලාහ් හදරතුම් අල්ලාහ් රහමත් තනසගෙදාන එසබකි අගම හඳන් කොල්ලානි එම්මේ ආයතේ ඒ ඉන්ෂිරාහ් සූරතුගේ මියයි ඉන්නමල් උස්රි යුස්ර දතුනගුලෆෝ ලුයිකම් ඉන්නමල් උස්රි යුස්ර අබද නෝන්නානේ දෙමිනෝ ඉන්ෂාඅල්ලාහ් පුරිතන වගොමෙන මිකම විශ්නිකම ගෙන්දෙවෙන් එකම කවගොමෙන් පුරුෂත් ලිබනීම අවහන් එඹුරි අන්නම්බි තවාදු වෙරිවාම්බි කිබුරිකම් දෝකොල්ලම්බි හක්කු මගන් එඹුරි අන්නම් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වගොමෙන් එම්මෙන්න කිවස් කිබුරි පයිකම් ගන්න උලබාස් මින් නොරක්කාතිරි වබයින් වගොම සලාම කුරබාස් අද වගොමෙන් එම්මෙන්න වෙස් හෙවුසුන්ද අමල් කුරුමුගේ තවෆික දෙබාස් අවමන් ප්‍රෝග්‍රෑම් පෑර වැඩාගෙන තියදේ මොල්මල්ට කාමතින් මේ ෆොනෝස් වර බොඩ ශුක්‍ර දන්න ಅದಳವ ಮಿಯದುಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಮಿ ವಾಹಕದಕ್ಕಾಲಿ ಬೋಡಾವೆ ಕಿವಿರುವೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಗೆ ನುಬಾಕಮ ಬೆಹೆ ಗೊತ್ತು ಅದಳವಮೆನ್ನ ವರ ತಫ್ಸೀಲ್ ಗೊತ್ತೆಗ ತಿಂಬೆ ಫ್ಲೋಮೆ ಸಮ ಮಿ ಮೌದುವಾ ಗುಳೆ ಗೊತ್ತು ಅದಳವಮೆನ್ನ ಮೌದು ಮಾತೆ ಹಿಸ್ಸಾ ಕೊರೆವಿ ಅದಳವಮೆ ಮಿಗೆ ಎಹಂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾಕಿ ಮಾದಮಾ ಸಿರಾಜ್ಪುರ ಬದ್ದು ಕೊಲ್ಲಾಣ ಮಿಯದುಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಿ ಸೇಬೆ ಫ್ಲೋನ ಬೇಣು ತೆರಿ ಮೌದು ಮಾತಕ್ಕೆ ನಿವಿಗೆ ದಿಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಮ ಅಳಗು ಉಮ್ಮೀದು ಕುರಂ ಯಾದು ಮಿಹಾರು ಕುರಿಯ ಮಿ ಅಳವಮೆ ತಾಮಲ್ ಕುರಂ ದಾಮಿ ಹಾಲತುಗ ಕಮಾಬೆ ಫರಾತಕುನ್ ದೆವ್ವಾ ಸಿಹಿ ಎಹೆಮ್ಮೆಹ ದಫಾತಕ ಇರ್ಷಾತಕ ಎಗ್ಗತ ಅಮಲ್ ಕುರಬಾ ರಕ್ಕಾತಿರ್ ಕಮಾಕೆ ಗೇಗ ತಿಬ್ಬೆ ಮಗಳೂನ್ ಹಮ ಹಂದು ಬಫ್ರುಕಾರುವ ಅದಳಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೆಲ್ಲವೈತಿ ವರಬೊಡ ಶುಕ್ರಿಯಾ ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು